U galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj ulici ambijentalna instalacija Crtež kao događaj beogradskog umetnika Vojislava Radovanovića. Modularnim kompozicijama crteža u tehnici tuša na papiru umetnik je ostao dosledan svojoj dugogodišnjoj temi i motivu korova. Da crtež sve više osvaja prostor i koristi treću dimenziju, pokazuje i ambijentalna instalacija Vojislava Radovanovića. Motiv je i dalje korov. Crtež je urađen klasično, tušem i perom, ali je postavka neobična, u vidu mozaika. Nema nikakvih ramova, nema nikakvih stakala, nego je ta komunikacija jako direktna. Oni zapravo komuniciraju ne samo sa publikom, nego nekako izgledaju, komuniciraju i međusobno. U crtežu nema nikakvih laži jer je suviše intiman, tako da je u crtežu potpuno nemoguće da se nešto sad tu fingira. I ta specijalna vrsta koncentracije koja vam je potrebna da realizujete crtež je zapravo za mene bila kao neka vrsta unutrašnjeg događaja i iz tog razloga sam zapravo odlučio da celu izložbu nazovem crtež kao događaj, jer to jeste zapravo jedna vrsta unutrašnjeg performansa. Kao i ljudi, odbačeni od društva, korov se prilagođava. Opstaje, raste sam i ponovo niče. Prepoznatljivi floralni motivi i na novom ciklusu inspirisanom religioznim temama. Video rad i osoben raspored crteža grade umetnički oblikovan ekosistem unutar galerije.